koji je vaš komentar na tvrdnju crkve da je erekcija početak života? Pa dobro, ako takav stav crkva ima, onda je okej. Svaki ima nekako svoje mišljenje. Jesi li ti normalan ili mene smatraj budalom? Možete mi reći, molim vas, koji je vaš komentar na posjet Milanovića Vatikanu, gdje će biti izmjena ugovora o financiranju crkve, gdje će crkva od sada umjesto 350 milijuna dobivati 750 milijuna kuna? Pa ukoliko je to u interesu Hrvatske i hrvatskog naroda, onda je to vjerojatno pozitivno. Ako nije, onda... Koga jebeš ti u zdrav mozak? Počela je sad inicijativa da život počinje erekcijom. Jednog kriminalca, jednog zločinca ti kompariraš sa jednim čovjekom. Da li se vi s time slažete? Pa ne znam, ni ovo, ni ono, vila, ono. Znači po vama bi moglo biti? Pa moglo bi biti, Da. meni bi moglo biti, da, sad, za odluku i za odlučice, Jer život treba zaštititi od samog početka. Znači, to je inicijativa da se stvarno od samog početka zaštiti život. da, on početka, ja sam život zaštitio, da. Znači, podržavate Bi, da život počinje erekcijom. da, može. A nabijem na kurac tvoj princip. Kako komentirate crkvenu inicijativu i ja sam bio embrij, nažalost? Kako se odnosi pa, mislim, ja ne podržavam baš tu umjetnu oplodnju i to sve i istina je, svi smo mi bili embriji i to sve stoji. Mislim, ne znam. Jer se pojavila nova inicijativa koja tvrdi da život počinje erekcijom i da treba čuvati život od samog početka. Da, treba. Protiv sam i abortusa i svega i smatram da je to ljudsko biće od samog početka. Znači, vi bi podržali inicijativu život počinje erekcijom? Pa da. Jednog kriminalca, jednog zločinca ti kompariraš sa jednim čovjekom. Mislim, bila je inicijativa život počinje začećem, a sada je nova inicijativa život počinje erekcijom. Kako bi to prokomentirala? Pa ne vidim drugi način. Iskreno. Osim toga. Znači, ti se slažeš sa inicijativom život počinje erekcijom? Ne znam, jednim slučajem da, jednom ne. A dobro, mislim, da li počinje ili ne počinje? Nisam sigurna, ne znam. Koga jebeš ti u zdrav mozak? Imali smo inicijativu i sada Milanović, premijer, ide u Vatikan i navodno je došla do nas informacija da će tražiti od Vatikana da prihvati preambulu ugovora sa Vatikanom gdje će se umjesto 350 milijuna kuna godišnje davati 750 milijuna kuna za crkvu. Pa da li ti to podržavaš? I što misliš o tome? Pa da, zašto ne? Hrvatska je katolička zemlja. A nabijem na kurac tvoj princip. Kakav je tvoj odnos prema Darwinovoj teoriji evolucije? Pa, naravno, fizičari imaju svoju teoriju, tako da... Koga jebeš ti u zdrav mozak? Nas interesira odnos mladih prema crkvi i kako oni vide neke stvari i viđenja mlađih žena, ove situacije oko miješanja crkve u nekakve svjetovne državne stvari. Pa me zanima, da li ste možda čule za inicijativu i ja sam bio embrij, nažalost? Ja ne vjerujem baš u to, ja sam više vjerujem u reinkarnaciju i te stvari, tako da ja baš ne volim crkvu. Mislim, na način, ja sam sve to kršćana i krizana i sve, ali meni moja mama rekla da ja mogu imati svoj nekakav stav prema svemu tome, tako da meni je to skroz okej. Iako nemam ništa protiv crkve, ne razmišljam baš o tome, ne idem tamo jer mislim da
da je većina toga dvoličnog jako, jer ne znam kako da objasnim, jer recimo svećenici koji onak voze skupe aute i sve to, a oni žive samo od kruha i krvi ili šta već kako to. Znači, vi zapravo smatrate da je crkva jedna licemjerna institucija koja vara narod? Da, ja da. Pa da, na neki način. Mislim, papa ima sad trenutno, mislim, ne vjerujem baš previše te stvari za crkvu i to. Oni govore da žive isto tako na piju i to, iz zlatnih kaleža, Isus je bio i sam drvodjelja, tako da. Mislim, ali neće se miješati to. Ja vjerujem da je postojao Isus i sve to, samo na ne taj način koji je crkva i Biblija opisala njega. Da. A u čemu vidiš dokaz Isusovog postojanja? Ne znam, stvarno, ja vjerujem da je bio spasitelj neki koji, kako da kažem, isto kako čekaju židovi Da li Mesiju. znaš možda, da li postoji bilo kakav fizički dokaz da je Isus postojao? Mislim da ne. Jer u to vrijeme, ko da su oni svi znali. Čak neki su rekli da je Isus bio zapravo šizofreničar, jer danas bi se smatrao šizofreničar, zato da nekog vidite da hoda po ulici i ne znam šta govori, da je on Božji sin, svi bi ga strpali u ludnicu ili nešto tako. Kaplus Kršćani, samo kroz život, akciju izvela građanska akcija. Illuminati, you've come to